Mayambu Amazing Bible Prophecy Ministry Taram Nokchari Hawkiba Nominini Humni Asitazu Mayamna Ibn Sibibi Mapana subscribers of Humuk Enkale Masigidamak subscribe to Biriba Amasung share to Biriba Panamaku Prabhu Jisu Christa Gaming that Tagat Papundokchari the Nangasishu Amuk Mayangidamak Naiva topic Mapuduna Lakshari Madudi Muslim is now Sina Toin Habiba Bible Legi text Amakatang Pew Madudi Prabhu Jisu Christa Masamana Mahak Ishorni Mabu Khurumu Hypertext Amaka Pew Hana Bible Zilana Uningagitamak counter Hadi Yamna Namtaki Eba question Yam Hange Masigi Maram the Zurkoina Hitang Muyanasi Aduga Science Quran Amusung Bible Sigi Maram the Zoina Kara Masigi Numed Asida Kara Hijani Aduna Anbada Koi Ishora Pathnatose Sagadana Paisho Karigino Tang Panda Prabhu Jisu Christa Masamana in the Mahak Ishorni Haina Bible da Haide Haina Muslim is now in a high base Sumbralan Brabzi Maram the Sastra Degi Nakin Siba Bible Gi Pazaba Chumakara Miam the Shiata Udder Masidan Hana Popibu Tariba is now cutting the Sunana Mapana the Bopinable Langly bang on the Sunan twice and meet in a Patsanang Manbu Prabhu Jisu Christa giving the Kurumjari. Amen. Ahan Badai Koying si Prabhu Jisu Christa na Karigidamok Mahak Ishorni Hainamana claim Tauti se Karigi Marangitamak no Habizekona Sasa Dagi Karatentang Yeminase. Zone 10 get 30 to the high Judi Sinako Judi Sina Prabhu Jisu Christa bu Nuna Tagadu Toromi Madugi Maram the high. Apabatabok Tawitama Quina Nangu Nuna Tabanate Nahang mi amu orga Ishorni haja bagidamo Koina Napununa tar Duna Hatkadabani Haina Makoina Hai Aduna Masina type the kind of Prabhu Jisu Christa Maha Ishorni Adubu Mana Ishorni Hana Opalo in a loud big Maramdi Mana Tayung Pandala Iba Mahaki mission Taibang Muiba Koibu Kanning Hagidamo Mahana Lapu mission do Namakang the Tatkini Haiduna Mahana Lap hooked up never Aduga Mana Popa Siba Habsidi Adana Pato with the Honaki can be Mapumalakani Habsi Meron, a home gitrang other Hana was a picker of never. Haribu was a people doing Matum the Prabhu Jisu Christa Lakunu, Karigino Mahano, Pompona, Ishorni, Ibukuramona, Haram Tadi Jihudi, Lucing Wilson Mapu, Kotak Hatulangani, Aduga Mahaki Miss Mapun, Paramoy, Aduga Papi Koje, Prabhu can be bucket on the Pangamo, Quiki Paco, people Pangama, Aduna, Masichawan, John Seski, 15 the Zwaje. Aduna Mahana Hai Mana Makoina Togodo Kangladuna Heidi Makuna and put the Makun to Wagon have to Kangladuna Mahamatana Mayam Adudi they sing Marak the Lord Kaji Karigida Mana Lord Ibno Habzi Masine Maki Missando Mapun Paro Habi Dama Zones having it 30 to 8 some hydrocation of some Matam Late Matam Log the Nava Makoina Kanamtana Molonda Pabupun Bungalam de Maram di Maki Pum Lam de Hai Aduga John Ike 20 the Zo Asigimo wasing a semana licensing that I'm beating a Matamda Kana Amatana Mahapu Param de Maram di Maki Pupam do Lacte, Maram di Maki Pupama de Equigidam, Sibigada Pupama do Lacte, Adugidam, Hana, Pona, a Ishorni and a Haidavni, Habja. Aduga Mark Ike 29 30 the Zoe Prabhu Jisu Christa Markis have boxing then Nakoina Eje Karini and a Hybra and a Hyba Pitana Pacompe. You are the Messiah, Nangdi Equi can be Bambu, Christa Aduni Hai. Aduga Jesuna Makud Hai. Jesus want them not to tell anyone about him. Marche Messiah ni. Marche Ishorni. Marche can be Mapune have to come to the Haidukunoina. Hai Madam di Maki Pumpondolai. Pumpomdo your woman the Mana Messiah ni Mark and be Bamupuni. My Ishona have the Mark Puntueba. John 20 29 the Zuhaje. Na Aduga said that Asina. Aroiba Matamda, Mana Sida, but they Kalabamatamda, Manam, Pumdola Matan, the Mana Puntueva. Aduga Jishna Mondhai, Nahana Ebu Ure, Nahana Tazare, Adubu Udana, Tazariba Moko, Edo Yaipa, Bani, have said, Masineva. Aduga, Bible the Joke Hebrew chapter 1 as a people that Ishorni Mahak and Ishorni can have the Muslim is now so Yadeva, Masida Aramani. Asidi Peter na Ishanbani, Paul na Ishanbani, Shini, Mokoin Haja. Adu di Aino Haja counter moe. Bible dan Jesuna, Pedung the Mahak se Ishornate, Mahak se Aja Mini, Haina, Bible the text something Yaudeva.
adu tadi haidabni na mahak se adudi ma ishorna te haba yari braba kaunta tawba mi singbu nam thak to ngai gi tamang makoina aran ba kamrum hangeba adubu Prabhu Jesu Christ na mana hingai punsida mi singa mahabu khurum da mana ayat pathing na pide maram di mahak ishorni mi singi mahak na pap kopi lem na kopi adu matamda kanana su mahabu thingba ngamde mana ishor amana tawa akal amana mahana pangthu eva ado aduna taibdi kaino haidi mana thabakna natarju mana sinna ishorne haidaju maki thabakna maha ishorne habse idailan phungde numin marini mongkhomda leirba pumlaba lazarus mana hinganba ngameba masi ishor ma khaktana tawbu ngamba thabak adunia we chnausa aduga mu aina mu muslim isnausinda hainingbam lei adudi quran daju muhammadna prophet muhammad asamana aije alagi mai chawni haina haideba adoi tade Haidriba mahaksu maichong nateba alagi maichong nateba marandi Quran da Muhammad musamuna aije alagi maichong ni haideba ishorna di mahakse mahaki messenger ni nadi hai mahaki maichong ni nadi hai adubu Muhammad musana di haideba adoi tadi adumaina Haidriba aikoju muslim da counter question hangeba adoi der mahakse Quran gi maichong natte habse alagi maichong natte habse yarabraba aduna koina yaroiba adamaina tawkanoba aduga mu ekoi yengchego Prabhu Jesu Christ ga Muhammad ka mungchangdame Quran habi ki matung le Prabhu Jesu Christ je hingan gare ma de sarga da leire aduga Quran amu Muhammad sarga da leire na kaidong da pandeba adudi ani je kanana sawi hinna sarga sat kiba miga aduga sarga da pudaba Muhammad ka kanana sawgeba adu ekoina khangsi aduga mu Muhammad ki lamsat ka Prabhu Jesu Christ ki lamsat ka yam thongale ekona masi kaidong da sangdam nabi yaroi Prabhu Jesu Christ di asukam mathan munungsi chawa thokjane ba ngakpi hebena ek thanba mongonda sangar ba khudimapu kopi bale adugo magi punsida ji napi amada thide mana napi thide maram di mak time pa ne koi kan binga lakne ishor am oi begine namne adubu Prophet Muhammad ti magi punsida mahang napi trama thoilole aduga makin pising adugi manungda sumthangi sahi mapan khakta ngaiba napi musa Abu Bakar gi maki musa napi de sumana luhangdun lawi angak pani isnausa aduga amukoi aikoi aduga amuk jengsiko aduga koi prophecy aikoi yengse hojik Bible je adudi Muslim isnausna Bible se lale harabnina yeng bioba Bible da pidi ba prophecy myam je sigi manungdagi amakhatang lale haina utpiyo Bible period prophecy destruction of Tyre se tumna mahan gani habje Ezekiel 20 gi 3 to 14 action Haidriba masi ki prophecy thunganda ba ngamra masi lale hana pupi ba ngamra ba aduga Babylon 2 gani habje Isaiah 13 gi 19 to 20 Jeremiah 51 gi 26 62 dahare Babylon je thani ki ancient Babylon Iraq ta leiba Babylon Iraq ki mafam masida leiba Babylon je masi mi khundana roi haina Bible na hairamneba matam amagi walgi super power oiramba Babylon je amugana siamaroi hai amutumna mangkran amuna siamaroi habje masi thungandaba ngambraba masi lale hab haina praman piba ngamgraba aduga itongi marai baksham jengo ai samjalage nena be mang thanba adugi Egypt decline to Bible da Egypt se mangane haina haide adubu ma ki marai chai tharkane habje lei Bible ki matam Moses ki matam dagi laina ba hojik Egypt hojik shul lairi Bible na haram gi matungna masiko taina ma chakot pagi civilization gi matam dagi kwai chakot ne hojiti maje prithvi da kwai chakolo lebak singa dagi manung bu maje chanbam namdra bagumni isnausa aduga Prabhu Jesu Christ na popa siba sigi maranda Micah 5:2 Isaiah 7:14 dal asengu nupi emana miro onduna masa ama pokni habje masi lala braba masi lala na praman pibo Bethlehem da Prabhu Jesu Christ pokide na praman pibo pibo ngamgraba che aduga Prabhu Jesu Christ na Jerusalem temple mangan gani haina hai ki bje masi thongdra braba 70-80 da taita jenen tum mangan gireba masi lala hebra aduga anishu amadamu Daniel chapter 2 da Babylon Medo Persia Greece Rome lakani Rome adugi matungda Rome tara thona khaido khani habje masi lala braba masi lala dam ta praman taro pibio bisnausa masi ko masi kaidum da thumbo mo aduga mu ko yingsi ko aduga Revelation 9 da
Muslim Dharma Lakpa aduga Ottoman Empire to begin one of the Revelation 9 13 to 21 ko Josiah list na ko William Mirror gi matandani 1844 gi October 20 property showcase lakani haibni adu masi gi mamangda akoina masi August 11 1844 gi ko masi sahi amani wali matan mana Ottoman Empire je August 11 1840 to gani hana mana lauthoki adu masi thok ta bataw ra Masi toiko, masi da type di keno Bible da piramba profession je chap chana thungni habje masi neba. Aduga amuk yengse huri yengji Matthew 24 ki 14 da Ishorgi nungthole ba asigi aphabo po je petribi pam khuding da saki amuk oiningai ki tamak sandokani hamneba. Adudi Ishorgi aphabo po je petribi ki pam khuding da hujik sandongi Muslim ki mapam ogira pam sinba thungna any upay taro sandong geba masi lala brava Bible je aram boy tadi kedo bigi aran ba Bible je piti mapong ko dong kedo bigi sandong ko ngam ni no snaw sa ekhoina kaur de je adu ga danen tu ek for do jai ladi ka se danen nang gi like sil tok solo chum nam solo ro ba matam phawa adu ga ro ba matam misna hangala na changani gyan hangala kani hani Bible ki gyan je hangala scientific knowledge discovery am je masi sahi masi dagi sahi lising ani sawa gi mamanda Daniel haiba prophet mai chau jina law tholam ne ba masi thungdra braba hauji chawkhata braba bigyan no gi sikimati hauji ti aikoi na kamba knowledge ma kai se akoi gi khudom bi da lerbani hauji ti AI gi matam ja sikimati chawkhale meta AI aduga chat GPT hangba question hang no ai da khoi na phangani loi tholakani masida ko any religion gi oigar science oigar hangno khoi khudom bi da lerba sikimati chawkhala ba matam leba masigi bigyan je khoi na thingba ngamra masi Bible na hairam mani ko chinausa aduga khoi na Bible je chinausa aina mayam da challenge thoi Bible je lale hai je di ko ida ai ba thabak ani khak tawaga Bible je lale na praman pi bi ai ani kha haje ke madudi Europe se Daniel chapter 2 the Bible na hainam ge matune Europe kil khongsa tara se kaidum na punja naru haibne hoji Europe ta lairiba hoji lairiba laibak singche seven kingdom lairiba se masi kaidoba Europe laibak sida lairiba laibak singche amtang punja na halo ira laiba se kashuna te lusingba singdo amtang punja naga laibak ama oina aikoi laibak ama oira se na punja na halo ba adu di Bible lale mase ngambre yoba aduga amana Babylon je sutra sarame Babylon je laiba Iraq ki mafam je masi Muslim gi area ni nakoi Muslim mi chaw sina Babylon je lal hai na put praman to ge di Babylon se umta sagalo ba hoji Muslim am birdir da laiba Muslim le ba ma da punja laga Babylon je sagalo ba adu di Bible ale Babylon sagala di Bible haira mani Babylon amona sagala ro khunda ro amne mu sara khunda halo sagala ro masi ngambre inge ba paidom ngam I challenge so maram Ishorni haram pa amatro thu gai ni Saddam Hussein sanam hona mani Saddam je mangre aduni Bible prophecy je la le na pramand kana homishna Bible je la le na atheist na skeptic na Bible je la le na proof to ni ai gi dam ko ma khoina mai thi je kai matang na Bible da haram prophecy sing je masi thungan da ba hai se lai tab je masi na maro de no Bible je la le hai je khoina hai ngam de ba masi Bible je never 100% never isnaw sa ikone kawre da duga Quran da jomo Quran gi isnaw sina ko Bible da Quran da haram prophecy me amje chume ana hai sidamu surah 30 gi 1 to 4 da hai Romans have been defeated Romans ni mai chiba pire aduga mu tree in the nearest land am nang na lamda hai ko but after that makhoina mai thi ba matung da amona makhoi lakhani joy organi hai ko masida within 3 to 9 years sahi mapan ge manungda makoi jo raga lakne haina sumaina hairiba masigi prophecy Roman Empire to the Roman gi Byzantine Empire to be manamda Quran haram bani masi thoi hai chumre yang ge base masigi that masigi Roman Empire je percent na mai thi baje 613 AD da CE AD common era AD da thopne ba Jerusalem jina 614 AD da masiko masi capture thong ne ba mase adu di masidagi makoina ma ngasai Roman sine mai thi bado percent na mai thi bado masidagi de laure ba phare adu ta di sahi hom degi na mapan mu mun da ne amuk Roman percent mu mai thi ba pi je kram matam da lai shring Roman Emperor ko Heraclius ki makhada mana
counter offensive mana person single mark the lal October battle of Nineveh Hako 627 the Mama Tiba Piraga Masi Persamo might have a pig. Adadi see the Bible having Matu Hosi Koran having Matuna 3 to 9 years come Koran that a few years I Mokona translate or Nekona translate or when they got 3 to 9 years 9 years Matungo whatever must say 14 years in Matunga never must say Adri land the rubber. Aladi only had a 9 year, had a 9 year, the subsana, 9 Gimamana Masi, my team is a Karigino. Machina Takudi and Lale FJ, Adam Taksha. Among science, Quran and Bible the Mukoying Jabba. Muslim is out now with the Quran to me, Shodagi in Madame Masida Taki in Bryology. Near the Quenda Sel, the Gisamakani, Quenda Lupan P have the Pagi Shell, Pig Shell, Kaputan, which my Shamakani in Bryology among the Monas out to ever. Mokon have this to me. Adubu, Kurana, Kurala, Trinity Mamanda in Bryolo, let's have the Greek scientist gone. Gaizen, Nakov 150 Edida Hingame Manazu, Masiputokre, Jewish doctor ko, Samuela Yahut, Hango Masi 150 Edimatunda Manazu, Masihana, Takreva. Adu a Greek father of medicine, Hypocana Masi phone, the Bisi Mandela, Manazu Masiana Hydocreva. Adu Kuran have the Masigi Matundala, information and a lawyer like Reva. Adu Tadi Karigidama Kuran Hana Haidi Karigino, Makona Hana Lenamudo. Quran have me. I don't know the copy to have the Masikai Masida Karikaiva like ever. Econa. Aduga Masidazu Ongo Mokoy Korangi Surako IT Siski verse 6 7 the Zohai say. You have say man was created from a liquid injected proceeding from between the backbone and the ribs. Backbone of the Kogi Yang Saru Amasun ribs in the say. Asi Hundang Charusing Asi Marataki Tolopo liquid and the move the same. Other than Masida, the Hypocana Tapi Zikano, a community because cement the brain, the Gilaga, Kosh Maitorga, Shamon Avenue. Adugi around the theory of Coin Loxale, Masichum Brava, Masi around the Nico, Aduna Masiga around the name. I coina, Masagi Muba, Siambaze, Kogi spun, Kudamon have the Nupaki spun, have the guide and no test is never. Masi backbone, Aduga rip Kimarconateva. Masi now, sir, test is taking a family. Masi Kaubiranova. Quran have the message from Branham Brother Mayam, just to be over. Aduga Isaiah 40 22, Aduga Provo, Ike 27, Amos 9 6, Job 26 10, the Bible High, Protibism Matum Tai, Papa Oidian High. Aduga Job 26 7, die Protibism, open space to go. Masi Kaishulate from the Ishorni Yan, the Tamlehena, Higher. Masi the Bible the Pondoki go, Muevam Masi talking on the Bible, the Hidokra never. Adu the Masije, Lala Brava. Adu the Bible, Muslim South Bible de Lale, and Matan Kudum Shamto Krea Ramana Pitale, the Masi, Lala Brava to the Masikadunda, Hibon Aduga. Snausa Aduga Muslim South Noms have the Quran 30 verse 48, Adu 48. At 24, 43, Asuna having a Matuna, Mokoina hydraulic second the Quran, Tapide, Adu the Quran in the Bible, and Masiki cycle the Sahi listening Masatu, Kimamang Hana Tapida Job 36, 27, 28, Aduga, Ecclesiastic 11, 3, Job 26, Ecclesiastic 1, 6 to 7, the hydraulic cycle, water cycle in the Bible Hana, Tapi Greva, Masi Aram Native, Adu Tadim. Muhammad Masigi hydraulic cycle Bible legi copy to even not a Masi. Snausa. A kind of count. I do cloud say, like in habitation, you have to do. See Bible text Ecclesiastic 11 3, Job 26 I at the reverse cycle Gimaram the Bible Dana. Low either man carving Maram the Amos 96 that I must see Paragasama Matam like the beginning. I do hide everything the Bible the low and attack on the lake of name. Aduga Bible the din lighting home Futarun Sambani, me, Chawakoni, Pumarina, Kosai, Chimmaga, Satrukana, Masi Evening. Masi unified. Bible Kuranga Katamunda Song the Bible history is the Ishorni Adam Semahani Magi Matama Susan Gihidi, Pari Pudimatanga now I worry dune worry paring kai the vida. The day Prabhu Sukita poor Matanga Magi Shaboxing the Laga, Ishoga box and the worry paring do. Matam Gimatun, Satara put the evening. Other Quran the D, worrying Chaptara Madana, worry Matarama.
pareng naina aina aham da Quran bai gena khanba matam Quran ju Bible da no wari je mathang naina ni yawre ne yeng matam da yawdre ba chapter matam matam am da mata jambal hiara india torogi ibne ba masi ko Bible ga Quran ga kedum da changdam na ba yaroi aduna masi ekhoi na kaw ba de aduga archaeologist sing na ju Bible am sung Quran je proof torabra Bible huji aina masai ha ba Bible je la le na proof to ge de archaeologist sing na ju ira lai kudang mana X haidriba lairi pakon sa pol na masjid sakki ba jami me amja la le na amta praman to ba masi praman hai pidaba matam lai ta ba na yengo matam yengo ba adu ri Bible je la le ba ga adu ga red sea gi samudra lam nga je lai ta ba habdu yengo ba masi lai te na proof to ba adu ri Bible ji la le ba archaeologist na thiba matam da loi na phange Bible gi history sel lai ba Babylon saramba Memphis lai ba adu da Egypt loi phange ba adu Quran gi maram da ju khona yana phau ba yengi ko khona huji Tom Helen hairiba nupa je masina ju magi maramda Islam gi maramda mana magi haupu gi maramda kamai iram bra habi yengi ko se sida da number 1 ko magi Tom Helen gi magi sida hai ko Quran gi historical context Bible gumna kan Quran habi single book ama khangnate masiko tongan ba text mayam tongan matam da iramba mayam tongan mission iramba duna pun bani hame masi to truly understand it we have to place it in its historical context masi je chumme hai tari magi history da haram do adugi matung na masi thamgadabani na sumain hai ko aduga yamlai masi da ju aduga number 2 da ju story Islam horoku yu wari je Muslim singna haibigi matung ina masiko masi chronicle century letter ko matung da masiga mukhogi archaeologist na phangli ba 7th century phangli evidence ka sana de na mana hai aduga Mecca da ju if Mecca was the cradle of Islam no phanje Mecca ota di why is there no mention of it in any contemporary sources until well over Muhammad sirabu matuna khak masi hari je kai no ba mogi matam du gi magi matam gi mi sing hai de je kari no ba masi lere sinaw sa aduga mo khoina som da mu ying je ko aduga sile khara kan thoge aduga Quran da ju amuk sama haidame ba ai khoina Quran da haibi gi matuna hat paje khona quote crucify to hat paje Moses ki matam da gi layena hai ba atubu hai baje Britannica encyclopedia na haibi gi matung nadi masiko 500 BC gi matam asaida hawdoki bine haiba masiju sana deba isnausa aduga amu masi nge ai matam de 30 minute khak lawba aduna maram odana ai matam je khar tenjin jarage khangang batiam le adubu matam tem na maram odana khar samjala gi isnausang aduna masi amu yingji ko aduga Quran gi 4 gi 157 haiba Prabhu Jesu Krishna ko Muslim sing na utna je Prabhu Jesu Krishna ko osa side madi ko sida bida madi sakrabni haje Allah na Prabhu Jesu Krishna ko osa sian ba magi sebok sing da sian ba sabani ana asmaina haiba phare atu di masi sumene haire je ba adu tadi Allah na kari gidamo prithvi gi matam ko ding da Christian dharma sandok paje Muslim singi area da phaw Christian dharma sandok paje kari gidamo Allah na thingdri bino Prabhu Jesu Krishna sibda mai sebok sing di mi ama ma man ba mi ama siraga sisanda bani an chale ba adu di sandok pong amdi je kaino masi snaw sa hang ba ya ba question ni ko yai ko adu ga mu Bible da Quran da di mu question hang ba je yam sawai ba sida suragi 5 ki 10 have je hang ko oh you who have believed do not ask about things which if disclose you know the common club hiram adu maram da amon hangano masina nang awa pigani have ne ba question hang ba je yam sawai ba makoi maram da di ko masi Karigino haide question me am hang di araba me am tholokane ba Muhammad ta ju question am hang ma tam ma yam sawai hai madu maram da sala gum jum ko hadith ta ju yam haibni masi gi maram da adu go mu yeng se ba Quran da Allah gi mingje maudrama panjawai ba hairba ma gi atadi loving have ne nuksi have ne ba adu di before creation lesson ringi mamang da ko Allah na Quran na tapi mun ishor amakhat ne hai adu ma kana da nuksi bu utke ba ma masa amak ta nuksi ba
Sagadut Karikra Amatam you the same thing Alamatanda Lamade Alana Nusiban have a mic no drama panja to the Alaja Canada Mushibu Utsana. But some Tanda wonderful. Snausa Aduga Koying Bible di Coin a Bible gi Ishorni go Kana Pretty the labor lie Amataga Kuram Neriba lie Amataka Sangam Nabi Nusina with the Pictaleva John 3:16 that said the high go. Ishona time pampo asuki mati nungsire nungsibidana maki amata ngaireba masana pado ekoi papi ekoi gidama sinaba time panda thareba aduga mahapu masana pa adubu thajaba mi makhaido aduda lomba naideba ishona piba pame Ishona ekoi bu sembi be ishona ekoi bu nungsi abje kamaina ulli mahaki amata ngaiba masana pado ekoi gidama crossa sellaga mahana ekoi bu nungsi abje ulleba adudi allah na ekoi bu nungsi abje kamaina utkeba Pretty like Kuramani, but Punkunuma, Adone, Christian, I was a pretty like Punkunuma, Sally was a Karigino. Ishorni Kubunusiana Bible, that's a chematic cousin or tea creva. Propuno cross, I call them Sibi, quick park with them, Sibi, Womatanda, Masiki, Asiki, Achoma, the Kankomatanda, Shobunishaba, Bible, Achoma, and be to sending the Bamija Lactive. I don't know, Patama, I am the Punu, the light. No, me. Snapsa. Tingbang amoy maramdi ishona ikhoibun shabje masi ulleba maishana aduga zone 15 ge 13 da zone marup amma ni amana maki marup ke damak thawai thabi je maside hena nushiba laite prabhu na ikhoibu marup ne hena laweba ikhoi ge da mamana thawai thadokpiba maside hena sawbun nushiba laiteba prithibida laiba khuramna riba lai khudimaksina ikhoi gi paap ki damak sibi haiba lai amata laiteba Prabhu Jisu Krista natana kana amatana ikoi paak damak sibi haina kariguma amta da phangdeba aduga ishona ikoi bu kya mate kanbiba ngambage habji jo khone Hebrew 7:25 dai mangonda sangjar bu khuduma maram aduna mahaki mapana shogi mapamda sangjar expression bu mahna mapung phana kanbiba ngami hai English da atama sabne mani pudana mapung phana ai je phada phata bami oigera drug addict oigera mi hat pami oigera Why did you put the Bami or Grakanagum? I will copy them a more and a higher. I do hire me the Prabu upon the Lapuma Tamda, Prabuna Mapu can be one of me, Maki Patabam Madudima, Pan Hondoga, Fralamizu, a Sokimatic Dharma 7 Shapus and Saramba, a Sokimatic inside Mamido, Yam Soba, in Tapan Palm or in Bungame, Madugi Sati, the Bible the Yoba, Madugi Tozan the Yoba, Maduni. Quena one aduga Muslim instruction, Quena Hungary Muslim, none command Muslim or a Poloina Hango, more worry labor. I put you are is biter upon my, I punch the seat away, those miter what's my home, worry later. Bible giddy, a Quena, before one Bible the lady, but could you say Christian Mama, or you were a kero or oil lady, because the testimony, a Mahak Muno, Pono, high say. More the command is on the top should be no have the Madugi Laganeva. Do I call the Bible Gisho Kurumbadi, Mahasika, no, the echo showed us to me hanging a quite the commander Saki and Mompiraga. Oh, I don't know, hide up Saki sing nothing Manungadi, Mahanga equivalent no say I have never. A second see by the Saki and Masigi Mamma Karasu Lepomoy. Snausa, Adunaina, and the sentence and Duxarize, Karigino have the Aina. I quite could not Sargada, assume the Tiraga, Sarga the summoning ever. I want the denomination, a quickie canal, denomination, Karana, so I want the Hane, Adu Karana, I want the Kanto, I denomination, I shall end the Nedway denomination walk on later. Quite the Bible have a Mehoro, the Laro, Paul Bible have do, Adu Matun, a quick chalet. Adu Matun, the Sakada, Adu Matun, the Sakado, Adu Ishona can be Gadani. Snausa. Aduna, a quite denomination, Tigum, see Bible, I have to give Matun, a quick chat, but Bible will have the quite never honors ever. Madu is active to the Bible, a Pibira can never. David will may have the Shonabo. People is no. Ano bumi or this subscribe of you is now sing the Zumasi share of you. I quite hen shogi the Makawi Tabakam say I shogi the Mahana Tabakam, but Mimo or never acquaintance of person of you. I just say, Sagadalebi Payam Tagasare. Ipa Nan I couldn't say the Provision Sukizna Tabira Koi the Musibira P. Panaki Musibana get some with the Kanadas thing Bible as it is somebody now, Hiram prophecy say, Kanadas thing and Bongamoy have. Adugam Takri Ipa, Adugumba, Sukamatic Hangba, Munchis over Taujana, copy of the labor Ipa, Nahaku Kurumba Pangba, Sigam Musutagasari, Naki Wapok, Dari, Pukutum the Sunana, Popibu, Pravuji Sugim in the Kurumjari. Amen.